Veterana Madalena Bidau Suarez kasihan realiza nini mehi pesadunian no ohin lorong konsege hari ona escola rua makanesan escola ensino pre-escolar Bermeta Haburas no Varela Haburas iha suku mota ulung posto administrativo Bazar Tete município Likisa. Fundadora escola ensino pre-escolar Varela Haburas Veterana Madalena Bidau Suarez kasihan haktuir lia hirekne iha ambitu cerimônia graduação ba estudante pré-escolar hamutuk na enronulu resin 5 iha escola Varela Haburas kaiteu Likisa iha loron ronulu fulan novembro tinan rihun ronulu resin tolu. Veterana kasihan hatete bain hira escola nee hamrik iha aldeia mota ikun suku mota uluk nee homehi ida ke asliu kono ba iha funu katak suku ida mota ulun aldeia mota ikun nee bele dehan katak ema ida ke resistu iha funu nee permanente do nunca iha hanoin tunsae. Tuir veterana kasihan husi aldeia mota ikun no suku mota ulun nee hakuak no halibur ema hotu hamutu kia fatin idane tamba nee ohin loron ukun rasika nona buat barak lah halo iha aldeia mota ikun mai be oferese det escola bakwan sira nia hatete escola nee iha profesora permanente na enrua to ohin loron nunca troka mai be alunu sira mak troka tamba remata ona teka husi fatin idane no continua estudo ba iha fatin selu. Fundadora nee hatutan profesora na enrua nee la troka tamba comportamento hanori escola nee diak ba povo kaiteu nia wansira ho dihetan matene.
Amin Kamal Gaja, itu negeri Tuhan yang kita karakternya mesti berhalang. Performa tua mentasan, latihan basic tradisional, anudi, presentasinya kamera, Amin Kamal. Oke, Amin hati itu dari negeri sekali sekarang kita antar mi sekolah bersekolah, antar dari sekolah asli. Sekolah beli asli pada 3.000 kita. Salah sembilan di situ maksudnya kita sama kita paham lagi itu kan mahal. Satu bayi masih di perusahaan sana. Antar makin sama itu. Jadi ramu di sekolah, kami sih bahasa. Kami usah negara kita kami amina sibuknya hal konsekuensi itu bagi hal itu. Ini tidak kami organisasi kalau bagi sekolah ini buat parak makan. Buat parak yang mudah tambah. Kalau malaya mabot buat ini sudah parak pada itu dari belum. Sudah mai sudah selesai saya makan hal itu. Sudah rekan di malu orang kita. Oh sudah begitu. Coba sudah saya makan itu kok kami sekali coba sering kita. Asal itu bahaya sampai kalau tidak kuat itu. Kalian naik. Ada main house sama itu. Ada juga makan sekolah. Ada makan sekolah yang di sekarang coba. Ada suara sirah di mana hanya di mana kita makan. Tidak juga bahaya dalam rumah seusah orang buat kita lain. Masa material masa kikuan di paham kami mursal ini. Karena buat kebet Ia Fatin Hanesan, Sefi Suku Mota Ulun, Francisco Suarez Satete. Hanesan autoridade lokal aprecia tebes. Bala bari kikuan sira, ne be halo graduação, também educação ne e tem que hahu husi buat ki sira Hanesan ne. Francisco Dehan, ohin loron la barik na in ruanulu resin 5 gradua ona, mai behela ida mak sedauk significa katak. La barik sira ohin loron gradua ne tem que remata iha universidade. No neemos diretor Escola Básico Central Bogro, Bernardo dos Santos Atete, nia parte aprecia ba estudante na en Ronulo Resin 5, e bermata ona estudo e escola ensino pré-escolar Varela Haburas. Nebe kona ba sira la barisira, husin pré-escolar, sira agora kami kona kami tradição, teletama na barisira. Exame lá, começou em todo de 25, né? Exame, passada de classe era mata. Jadi saya halnya sentralnya ya EBF ini hat. Satu masih bagian PT, satu darah oh PT dan daerah. Untuk sentralnya ya grupamentonya hat. Grupamento escola lá dia. Nessa tahun ya ensino básico, o pré-escolar agora se governo mas não então na pré-escolar e central lá, dia não nascer nem difícil para ser a profissional. Dimos para ensino começar lá ya escola central lá. Entretanto, professora Joana da Cruz nebe hanor na escola Varela Haburas Satete. Escola ne e hari iha lorong runul resin walu fulan outubro tinan rihun rua walu noto ohin lorong gradua one estudante na in hitunulu resin 5. Reportagem Orlando Oki, Televisão Timor Pos. Janela informação ba Emma Roto. Atu atena informação atual diagliu kita halua. Hane hambutão subscribe, like, halo comentário no faz butão ba media social Roto.